صل على سيدنا محمد الفاتح المولى والقاتل المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم. يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المادري والتعدفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. تفسير من أمة سورة الأعراف آية تبان تتي آية go حاضر جويني لور رمضان. الحمد لله الله جمعين سوما جمعين يومرو يا بني آدم يا أنو بي آدم خذوا زينتكم جوجيتي باوني مودم عند كل مسجد كلا جولر دي پات واتو كلا جولر دي پات پورني لمسي سورة الأورا مودم تا جولي بيز لمسي دي سورة الأورا جولي بيز لمسي سورة دي الأورا كلا جول دفوني الله عمري باوني جولون تا جولي دي بي دوتي تا جولي دي بي لمسي سانكتي دي بورني لمسي سورة دي الأورا جولون ذو زينتكم عند كل مسجد هيرو كلا جولي دفو وكلوا الله بنيامه واشربوا جري ولا تسرفوا تابوني ñaame jare ta bonne innahu kanko jomiro la yuhibbul musrifina o ida bonnobe allah ida beetibe bonnobe ñaame jare ta bonne nani wa annabi sallallahu alaihi wasallam kala tokko to saka pat o soyata yaake a jaynitido yaake a soydo wonnere wala to a soyata sare ma deedey ko defata defe deedey ta bonne a fami ko annabi wa da'amul isnaini kafi salasatun wa da'amu salasatun kafi al-arba'a wa da'amul arba'a kafi samaniya ko nyamni dido nyamnay tato ko nyamni tato nyamnay nayo ko nyamni nayo nyamnay jeetato o wi nyamdu goto hejay dido nyamdu dido hejay tato ñamdu tato nayi ko ñamnanma debbo goo ñamnante rewɓe ɗiɗo ko ñamnanma rewɓe ɗiɗo ñamnante rewɓe tato na ɗum dabare ma ay bawɗe allah on wallahi nane komi janngayno Nigeria wonde mi habday koye kele mi warta janngirde min wi ɗo to mi woni mi foti mi te'a hakke wala mi yiya ko dala mi wala ko nerawol mi wala daga to mi yewi kooƴe fajiri mi usi kekele dilli janngirde min woni mi wartata na jandi joyi hondere mi wala dere diba 50 to deyke Nigeria mi wawi a caaɓa o kada ñande alamisa sey mi jaɓa o kada be jummare mi ñalla wansugo mi heɓa seedo maagi seedo ɗum ɗo omo ɗo kan ha wigma yalta mi wala ɓilla
to amma min wa anya wa mi foti mi ta ha mi nyamna debbo an ha mi daña ɓikkoy to hande ɓe ɓuri ɓe sappo e tato ɓe bawɗe Allah to na bawɗe Allah ñamnata na an ñamnata to kañum jomiri kulu ñaame washrabu jare wala tusrifu da bonne inna kanko jomirawo la yuhibbul musrifina o yiɗa bonnoɓe nam قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفسر الآيات لقوم يعلمون قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا خالصة لهم يوم القيامة خالصة في الحياة الدنيا خالصة لهم يوم القيامة كذلك نصرف الآيات لقوم يعلمون يوم روي قل ويبه يا رسول الله ويبه من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ɗum moye harmini pawne Allah ɗe wurtinani jeyaɓe maako way se nana heferɓe pela way annabo en ɓe diskuɓe hay ɓe gala dow gonga no watta annabojo e mari jawdi irin annabi souleymanu e mari jawdi ko nandi e majum eɓe pela sahabo en nden Allah jippini aya Allah wi ƴamuɓe mo harmini pawne jomirawo ɗe o jippinani jeyaɓe maako ay ko giiɗa e duniya ɗo pat dalila muminen Allah waddi ɗum dalila muminen Allah waddi ɗum ɗum ko giiɗa hen feere ɓe ñaama e juuji ɓe ñaamata jijjire kala ko Allah tagi yiggo e pawne be ñamduji ceni pat dalila muminen heferɓe e jijjire ɓe ñaamata hamɓe jijjire joni a waɗay hoɓɓe a defaniɓe a faami ko hoɓɓe gari ɗum waddi ñamdu ñaami jari a faami ko to joni ɓaawa hoɓɓe ɓe ɓe defanɗa na ɓikkoye ma ñaamay ɓikkoye ñaami jari ɗum wiya to kokke ɓoosaji ñaama jara hokke gertoɗe ɗum rufana gertoɗe e jijjire to heferɓe e jijjire ɓe ñamata kala ko giiɗa Allah tagi pat ɗum je mumini en ñaami jari iyalum en ñaami jari gertoɗe ñaami jari ɓoosaji ñaami jari ɗum hubini e jijjire heferɓe jeyi toon e subta a faami ko heferɓe jeyi toon e subta to gan dalila moye ɗum taga dalila hoɓɓe dalila moye hoɓɓe defanɗa ay nana ɓoosaji defanɗa nana agwagwaji defanɗa nana gertoɗe subtoje jijjire defanɗa hoɓɓe maɗa defanɗa to hoɓɓe Allah kamɓe woni mumin en kamɓe Allah taskani ngendam duniya belɗam nden de ɓe ñaami ɓe kaari ɓe dufani heferɓe kadi ka subtugo e jijjire to nanima Allah wi dalila mumini en waɗi tagi ñamduji seniɗi belɗum duniya be lahira pat dalila mumini en Allah tagi ɗum Allah kalisatan lahum yawmal qiyamati ɗum kertora ɗum mumini en tan ñande dargal e duniya ɗo Allah mo rahamanu julɓe ñaamay heferɓe ñaamay o rahamanu on huuɓa hinnejo hinnoye ma ko huuɓi ko moye amma to ɗum yehi lahira arrahim heera hinnoyejo be mumini en tan ñamata kefere ñamata e lahira en kefere wala geɗal e lahira kefere wala aljanna
amma e duniya ɗo no mo wa'i pat o ñaamay, o julɗo, o keefeero, o naafikiijo, mo gabtaro, o ñaamay, o yaray, Allah e suddimo asiri. amma to ɓe jeyi lahira khalisatan lahum yawmal qiyamati, ɗum heerora mumini en tan ñande darngal. Allah wa e nder mumini en khalisatan lahum yawmal qiyama, Allah heerorake ɗum mumini en ñande darngal. Allah wi nufassilul ayati, nonnon min sendidirta ayaje dalla dalla li qawmi ya'lamun, e himɓe anduɓe. Allah wa e nder himɓe anduɓe. Naam. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جميل. قل يا رسول الله يتشبه حرم ربي الفواحش، جميل حرمني الفحشاء، njeno ɗum haramu, luuɗu ɗum haramu, paɗan joni alfawahisha. Allah harminiɗi, Allah harmini njenu, Allah harmini luuɗu. ma zahara min ha, ɗum ko wangi yiggo e njenu, irin karuwa en kosata suuɗi, nayi ɗum wangi hamɓe kan, ko moye ɗum yi natti ton ɗi on andi ko yaari mo, eɓe gaɗa ɗum openly. A faami ko? ma zahara min ha, ɗum ko wangi e njeenu. wa ma baɗana, be ko ñukki keɓa waaye, ma wi'a wonga nga jeynidata, a hokkanga ceede nga tawa suudu a waɗinga akdan, waaye akdan, to hanjum ma Allah harmini ɗum. Allah harmini njeenu banguɗum be ñukki ɗum. wa an tushirku billahi shay'an, Allah harmini kawtanonmo shirku, gaɗanonmo shirku. Allah harmini gaɗon ka rewgo labbi, ɗum haramu. ma lam yunazzil bihi sultana, ɗum ko Allah jippina hujja dow rewgo ɗum. a faami ko? hujja dow rewgo ɗum, ka rewgo labbi Allah jippina hujja dow majum. wal isma, Allah harmini zunuba. wal bagya, jomirawo harmini toñande, ko luuti haqqe. a faami ko? sey be haqqe, to goɗɗo waɗi ɗum waato, to ɗum haqqe waɗi. a faami ko? wa an taqulu ala llahi ma la ta'lamun, Allah harmini bi'anon Allah ko on anda. irin himɓe feere karminta goɗɗi dabbaji, ɓe mbiya way Allah harmini ɗi. a faami ko? ko nder fulɓe ka woodi way ngenge soratake. a faami ko? nge hange ɗo wala ko gatte se inde se sadaka ta soringa a soyay inji moye. to Allah jippini hujja wi ka Allah tagamma dabba hokkumanga halal, way pelanga biya hanga nga soratake, a soringa a soyay inji moye. moye annabojo wari wi maka o pat ɗum wawi shaytan, Allah reno en. yawwa ma lam yunazzil bihi sultana, ɗum ko Allah jippina hujja dow majum. wa an taqulu ala llahi ma la ta'lamun, bi'anon Allah ko on anda, Allah harmini bi'anonmo ko on anda. Naam. ولكل أمة عجل فإذا جاء أجلهم لا
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لكل أمة أجل فإذا جاء أجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون جبر لكل أمة ودني كلا أماتور قد أجل كلا أماتور قد ودي وقت دم ما يتا فإذا جاء أجلهم تو أجل ما بوري وقت ما بوري لا يستأخرون ساعة الله سبتنا تابع سكن قوتل أو قوتل ولا يستقدمون الله عندنا تابع الله تامايا دغ وقت ما وداي هم بده بقدرت الله فات الله تابع مايا دغ وقت ما وداي تو وقت ما ودي بو الله من ينتابع سكن قوتل لا يستأخرون ساعة الله حفظنا تابع الله سبتنا تابع سكن قوتل دمبو الله ما ينتابع دغ وقت ما وداي kanjum waɗi no goɗɗo toñorto pat yimɓe gaɗa du'a ha soma Allah accimo o tooño o nanga o maɓɓa o fiya o waɗani du'aji ka Allah halkuwane to Allah halkatamo sey to balɗe mako dey to balɗe mako dey Allah nangamo ñalande woore annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi inna allaha la yumli lizalimi hatta iza akazahu lam yuflitu Allah ɗon muñana azzalumijo sey ñande Allah nangimo o tetatako Allah ɗon muñana azzalumijo ñande Allah nangimo o tetatako saboda haka Allah renuma e toñande ta watta ka toñago yimɓe gaɗanma do'a biya way ka nangatama wallahi ka nangoyte Allah ɗon muñanma na wakkati ma waɗi ñande Allah tanguma tetago wala to an jomiro wi la yastaqiruna sa'atan Allah sabbitinantaɓe awa gotel wala yastaqdimun Allah handinantaɓe bo maynaɓe daga wakkati maɓɓe waɗayi aa kowa sey to ajal mum waɗi no gaɗirton do'a pat na wakkati mako hewti no mo toñorto gaɗirton do'aji fuu Allah maynatamo sey ñande wakkati mako waɗi la yastaqiruna sa'atan wala yastaqdimun نعم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون جوميرو يا بني آدم يا أنو بيبي آدم minkum ko nde nelaɓe garani on ha nder moɗon yaqussuna alaykum ayati ɓe ɗon jangana on ayaji am wa yunzirunakum ɓe ɗon waggina on liqa'a yawmikum haza fottugo irin nde ñalande nde hande Allah wi ko moye huli Allah wa aslaha o laɓɓini kuuɗe maako Allah wa e nder maɓɓe فلا خوف عليهم الله بكل ولا دوما ولا هم يحزنون بسنتاك وتبجي لاهرة الله وإندر ما نعم والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون جمري والذين كذبوا بآياتنا أي بأنهم بيونوا بآيات من القرآن واستكبروا عنها بمونتي دق آيات القرآن
ulaika ashabu nar allah ɓe hamɓe woni himɓe yiite allah reenu en nden to ɓe nattinge allah wi hum fiha kalidun ɓe duuma e nder mange fa ha abada wala wurtago kanjum to heferɓe natti yiite nda ɗum wiyaynoɓe jooɗe nder yiite adadu jaarendi e kaaƴe e haako e leɗɗe wallahi sey ɓe seyo ngam adadu may woodi keerol sey ɓe seyo ñande adadu may timmi ɓe ɓurtoto to amma allah hoddirani ɓe duumago nder ha abada kala mo maayi natti yiite ko kefeero pat wurtago wala fa amma ta maayi a natti yiite gan toñande ma yaaruma a wula e prison yaago duuɓi goɗɗi ɓurtoyɗa ɓe lootuma be ndiyam alkawsara ɓe koruma aljanna amma heferɓe maayuɓe imanu wala wallahi to ɗum wiyanoɓe jooɗe e nder yiite adadu jaarendi e kaaƴe e haako e leɗɗe sey ɓe seyo ngam adadu may mari keerol ñande ko ɗum timmi ɓe ɓurtoto amma allah hoddirani ɓe dumago nder ha abada non himɓe aljanna to allah waynoɓe jooɗe nder aljanna adadu jaarendi e kaaƴe e haako e leɗɗe e ɓoole sey ɓe suno ngam adadu may woodi keerol ñande ko ɓe ɓurtoto to ɓe pat allah hoddirani ɓe dumago ko moye maayi natti aljanna no muminijo wurtago wala ha abada allah yaaru en aljanna hamɓe ma hum fiha kalidun ɓe duuma e nder aljanna a faami ko wurtago wala allah yaaru en aljanna a faami ko yawwa hamɓe ma da sey ɓe suno gam adadu may woodi keerol ba ceede haya duuɓi ɗi joguɗa pat ñande goɗe timma ay wallahi waali e weeti ñande go kaɗuma quoi yamoni don finish alaji yamon don finish piya lissafi dara dereji tawa tabbas mon timmi sey daɓɓitowa goɗɗe kokka fayi a wami go amma to saare ma woodi ko fiyantama wima moni don finish aljanna kenan saare ma moni wodi finish yawwa allah yaari en aljanna no belɗum jama'are na ɗum haya ceede timata to allah wi mum fiya kaali heferɓe ɓe duuma e nder yiite may to ɓe nattinge wurtago wala naam فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياتنا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين جمري فمن أظلموا مبودي تونياندي ممن افترى على الله كذبا ممتتني الله فوري وي الله حرمني هوند فيري الله بو حرمناي موي الله يودي بيدو الله ولا بيدو مبودي فوري هيوتيمو أو كذب بآياتنا كو فيوني آيات أمين إنجي الله الله وي أولئك إرم بيا بيوانوبي الله ينالهم نصيبهم جد المبه هبعي من الكتاب يقوي دفتره
hatta iza jaatum rusuluna ɓe ɗon dow yaake ɗum haa sey ko nelaaɓe amin ngari maynayɓe azra'ilu wari hoosa yonki maɓɓe to fawnon maynayɓe kaalu sey ɓe ƴama ɓe ayna ma kuntum tada'una to ko dewaynoɗon ko luuti allah to kuuje ɗe dewaynoɗon labbi ɗi dewaynoɗon ko luuti allah to ɗi kaalu ɓe mbiya dallu anna ɗi majjorake min labbi may majjorake ɓe wa shahidu ala anfusihim ɓe sheydani ko'e maɓɓe annahum kanu kafirin hamɓe ɓe heeferɓe kamɓe ɓe ko'e maɓɓe sheydani ko'e maɓɓe ɓe heeferɓe allah reeno en naam قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس إنا كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أولاهم لأخراهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلم قال جمروبي ادخلوا نستي في در أماتوجه كلما دخلت أمة kala de wonde ummatore natti pat tokkere wonde heferɓe ɓe nattina yite laana ɗukta sey ɓe laana derɗiraɓe maɓɓe to ɓe natti ɓe tawi mawko ko nder hite sey ɓe laana ko ɓe mbiya onon gatimi e bone ɗe na onon mbinomin min dewa labbi to raɓen hannde en pat e nder yangada kala nde wonde tokkere nattinoya paragarere nde tawi arandere nde nder yite sey nde laana arandere nde laana ɗukta ɓe laana derɗiraɓe maɓɓe ɓe tawi nder hite allah rene qad kalat min qablikum min al jinni haqiqa salake yeeso moɗon ginnaji be ɓiɓɓe adama en ummatore artunode natti yite nder ginnaji be ɓiɓɓe adama sey ɓe laana ɓe dara kufiya allah wi ɓe ɗon yara tokkere nde nattina yara tokkere nde nattina yara tokkere nde nattina yara tokkere hatta iza dara kufiyaje men sey wakkati ɓe pat ɓe kawtotiri nder mangue gabaɗaya arande en ɓe ragare en may ɓe pandaɓe nder jahannama go qalat ugrahum li ulam ragare en maɓɓe ɓe nattuɓe nge may sey ɓe mbiya arande en ɓe rabbana ya jomirawo am haula adalluna ɓe giiɗaɓe min tawi daran hamɓe majjinimi allah hamɓe majjinimi fa atim difan min al azabi allah hokkuɓe cowi yangada waynanu dey way joni ɓe ragare en nde gari natti ɓe sappi allah way ɓe artuɓe hamɓe majjini ɓe hamɓe mbiɓe lawol ngol bongol to joni allah cowana ɓen ɗaɗe maɓɓe ɓe tawi yangada se allah wi likullin difun ayna hamɓe tan on palmoɗon min cowanay on yangada kam e hamɓe artuɓe ɓen e onon gaddaɓe joni on fuu moɗon difun mi cowanay on yangada cowi allah reno en
cuy mbar jaari ma noytaw accu cuy yangada li kullin difun ɓe pat Allah cuwanay ɓe yangada amma on anda on pat mi cuwanay o yangada inji Allah amma on andaka la ta'lamuna on andaka Allah rene naam وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لنا عليكم من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون جمروي قالت أولاهم لأخراهم arande en maɓɓe ɓe artuɓe natti yiite sey ɓe mbiya ragare en ɓe gaddaɓe ragare alayna min fadli walana on moƴƴere dow amin walana on moƴƴere dow amin saboda haka fa zugul azaba onon ma meeɗe yangada bima kuntum taksibun ngam ɗum ko laatiɗo on faggito on kuwa meeɗe yangada ni ɓe mbiyata ɓe tawi ma mbiyata ɓe noon meeɗe yangada onon ma ngam kuuɗe moɗon en panmi en kuyi nde wooɗa ko to hannde en fu en nanay nde wooɗa ni ɓe mbiyata en pat en kuyi ko wooɗa ko en fu en nanay ko wooɗa hannde fa zugul azaba meeɗe yangada bima kuntum taksibun ngam kuuɗe moɗon nde kuuɗon naam إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين وكذلك نجزي المجرمين جمروي إن الذين كذبوا بآياتنا عند بندم بيونو بآيات أمين إنجي الله واستكبروا عنها بمونتي دقا ألقوا آيات الله لا تفتح لهم أبواب السماء Allah wi maɓɓitantaɓe dammuɗe asama aljanna wala yadkuluna aljannata Allah wi ɓe nastata aljanna hatta yalija aljamalu sey to ngeloba nastiray fi sammil qiyaɗi wurde batal joni ko kolel ma ngel foti natta wurde batal accu ngeloba to ni ngeloba nattirma wurde batal kefeero nattuma aljanna Allah rene to ni ngeelooba tufe wurtoro urde batal to kefeero nattuma aljanna hay haata ɗum hunde nde waɗata ha abada ko siɓatel ma ngel nattata urde batal garawol ni to ngol tekki ngol fota ngol natta urde batal to andu kefeero nattata aljanna to ngeelooba nattirma wurde batal kefeero nattuma aljanna qur'anu jangiten na ɗum hadisi accu goɗɗo e ngol laafungol na ɗum bolɓe modiɓɓe accu be goɗɗo ɓe on saaci faɗi qur'anu on jomi la yadkhuluna aljannata heferɓe nastata aljanna hatta yalija aljamalu sey to ngeelooba nastiray fi sammil khiyaɗi urode batal hunde nde waɗata ha abada kala mo giiɗa maayi no kefeero patto ittu tammude ko momoye
amma to mo julɗo zunuba ko allah natimo yite ñande ko wurtoto amma goɗɗo ma imanu wala o kefeero hasbunallah to ngeeloba nattirma wurode batal kefeero nattuma aljanna wala yadkuluna aljannata ɓe nastata aljanna hatta yalija aljamalu sey to ngeeloba nastiray fi sammi lkiyaɗi wurode batal naam allah wi banni mi warjorto yedduɓe allah heferɓe fasike naam لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين جمر لهم من جهنم مهاد ودني ببئت دوهيت جهنم ومن فوقهم غواش dow maɓɓe bo woodi ombirga ɓaa ɓe natti jahannama ngen fa to e nge maɓɓi fayi allah reno en allah wi inna alayhim musaɗa kamɓe nge maɓɓa dow maɓɓe nge maɓɓa kamanoye taw naange ma fetti no nanɗa naange fa suudu wala no nanta to ɓaawa ɓe natti jahannama allah no maɓɓay nge fayi buttulli may ɗi paɗɗe ɗi maɓɓi fuuna e maɓɓi hirna e maɓɓi woyla e maɓɓi fombina e maɓɓi dow e maɓɓi nden woodani ɓe mihaadun be'ite yite may fay les may be'ite yite mihaadun be'ite yite inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allah reno en jahannama wooɗa fa be'ite yite wol yite rafta yite zing yite min jahannama mihaadun woodani ɓe be'ite daga yite jahannama omin fawi ngawashi e nge maɓɓi dow maɓɓe fayi e nge ombi wa kazalika najzil mujrimina zalimin allah wi non noon mi warjorto azzalume en tooñiɓe ni min warjortoɓe naam والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها وأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ناني ما القرآن كنا البشر دا غرغدي التبشير والتنزيل ني قرآن يهرتا nde seyna nde hulna nde seyna nde hulna nde seyna nde hulna to joni nde hulni en haala yiite sey ta nani ɓernde ma taƴi a dulli to desa hoore ma se nde waddama albishir nde waɗanma baade nde toɓɓinanma ndiyam fayi se nana ɓernde ma feewi to kañum jomirawo wi en nani haala yimɓe yiite ka ɓe natta yiite to nda yimɓe mumine en bo heɓa anda ko kuuɗa nane ma laabi may ɗi ɗiɗi allah e bayyanimaɗi wanginanmaɗi andagol kuuɗa to kañum jomirawo wi wallazina amanu en nani yimɓe hiite kam to nda mumine kuuɓe boɗɗe wallazina amanu allah wi ayi ɓen ɗon nuɗɗinɓe wa amilu salihati ɓe kuwi kuuɗe laɓɗe allah waɗe nder maɓɓe allah wi la nukallifu nafsan min ɓilanta yonki hunde wonde illa usa sey ko ki wawata hugo allah wi irin ɓe hamɓe woni ashabul jannati yimɓe aljanna allah waɗe nder yimɓe aljanna naam ɓe duuma aljanna bo wurtago wala to yimɓe natti aljanna wurtago wala manino biɗen to ɓennoɓe aɓe jooɗo adadu kaaƴe ɓe jarendi ɓe haakoji ɓe sonoto amma hamɓe ma to natti aljanna wurtago wala manno heferɓe to natti wurtago wala hamɓe ma to ɓetti aljanna wurtago wala allah duumi e nder aljanna naam
ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونزعنا ما في صدور من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون يوم ونزعنا من قرتي ما في صدورهم دون كون دربر من غل يقول كيت كاكو غنيانديل فهم بنتي الجنة اجار ديان الكوثر تايري ديان الكوثر كلا من ناينو دا واني الدنيا بات ودي فلوشن اتي غانغين مجيدا بات اسيانيمو عندي دو الدنيا غابوادي ما غوتو كونا نونو نايجي تتاكا توتا نتي الجنة سي الله كون دي الكوثر جارو سي دو دا فلوشن برده مودو warta wala mo girata ganyandi ay jiti kala ko goddo wadanno wa e duniya do pat ay jiti dum mo gida pat asani mo ay jiti ko mo wadanno ma e duniya amma do to goddo ani ma hunde non de nebri patta numti sena kanawi ma kon fewre to amma ta natti aljanna sai Allah dia wakkan dia alkausara jaro wada on flushing berde modo warta on ganyata himbe der aljanna wala mananta awani أفهمكم؟ جمر تجري من تحت الأنهار شوفي دون دقة لس ماجي فهمكم؟ شوف الجنة شوف الديام شوف البل شوف الجمري شوف الديام دون دقة لس الجنة جرنا أنكاري ونزعنا ما في صدور من غل Allah wi min orta ɗum ko woni nder ɓaawe ɓerɗe maɓɓe yiggo e kitkako anhar coofi ɗon dogga les maale aljanna wa qaalu ɓe mbi alhamdulillah yettore tabbitani joomiro allazi hadana li hasa kanditirɗo min be laawol ngol wa ma kunna linatadi min laataki min ɗon kandito lawla an hadana allah sindagan allah handitimi rusul rabbina bil haqqi haqiqa nelaɓe jomiro garani min be gonga wa nudu allah wi seyɓe ewne yimɓe aljanna go seyɓe ewne an tilkum aljannatu daga kay aljanna uristumuha on dontinamaka bima kuntum ta'malun gam kuuɗe de kuwaynoɗo hanjum waɗi allah rontini o aljanna kuuɗe mon dontini o aljanna naam ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فعلن معلن بينهم اللعنة
الله على الظالمين فنادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين جمروي ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار يمبي الجنة سيبي أونا يمبي يتي أفهمكم يمبي الجنة أونا يمبي يتي يبي أنقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا من نوك الله ودني من الكولا الله ويتو من دويمو من كبي الجنة من كبي الجنة غونغا فهل يليكا وجدتم ما وعد ربكم حقا ono mako Allah wi to en geddima on keba hiite on gonga on tawi hiite ngen qalu na'am wallahi dum gonga mino ma min tawi kaka on gonga Allah rene der aljanna wodi ba telephone wodi to yimbe aljanna memata ewna himbe hiite be noto be bolwida yimbe hiite ma ewna himbe aljanna hambe ma be torobe diyam ko nyamdu بي ان الله حرمهما على الكافرين الله حرمني نيامدو الجنه دو هيفر ودا كان كبتا باي باي اون كبتا تو اهم بالجنه ارتت بينا هم هيتي التليفون تو بجامع به الله ويتو من دوي من كبا الجنه من تبي اونغا من كبي ono ma Allah wito on geddimo on keba hite on tawi hite nge ungonga قالوا نعم بيا غونغا من ما من درمانجي جوني من جربوني اي بجربوني الله ريني فاذن مؤذن بينهم سي الله ودي سيتينو غدو سيتينا كونde mabbe hakkunde aljanna be yite wodi ewnowo sey mo ewna wi Allah anatullahi ala zalimina Allah naali toñotobe azzalimin ni naam الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون الذين يصدون عن سبيل الله بأنهم فدتوبه daga algulawol Allah way tangol dilla senta e be faddongol gol dodo ni gol wuro ni wayam guna iwajan be dabita lawol Allah hota loro e dodi e wuri hambe boy be kefnani lahira naam وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون جمروي وهم يطمعون جمرو وبينهما حجاب hakkunde aljanna be yite wodi wirndallo